Hoće li Hrvatska ekonomski profitirati ako se narod na referendumu odluči za ulazak u Europsku uniju? Neće sigurno profitirati, kao što ni svi europski narodi ne profitiraju od ove Europske unije, iako samo to pojam profitirati ili ne profitirati malo već vuče na krivu stranu, znači implicira neke da je to glavni smisao života i vrhunska vrijednost. Ali ako samo gledamo u usko ekonomskom okviru, onda znači ovaj koncept sada koji je u Europskoj uniji, ali i u cijelom svijetu, je globalistički, je takav da kroz sustav financijski koji je podešen da su monopol na stvaranje novca preuzele ta financijska oligarhija, centralne banke, znači to je mreža centralnih banaka koja se radila stoljećima, sad to treba znati povijest da bi se to sve povezalo. Nažalost, te stvari se ne uče na sveučilištima, ni u Hrvatskoj niti u svijetu, pa onda su i ovakvi, znači kriva saznanja, krive spoznaje se dalje onda prenose. I onda imamo ovo što imamo, da europski narodi, da cijeli svijet doživljava ekonomsku krizu, jer se sve bazira na tom principu koji stalno ponavljam, koji je potpuno krivi, da se živi na dug, odnosno da je novac kao dug. Da je svaki novi novac koji opticaju je opterećen kamatom. I kad se otplaćuje dospjeli dug, on se otplaćuje s tim novim zaduženjem, sa novim novcem. I kažem, to je elementarna stvar, to je matematika srednje škole, to je kamata na kamatu, to je eksponencijalna funkcija, to je zakon matematike i po tome nema nikakvog profitiranja u Europskoj uniji, niti u ovom globalističkom poretku. Ali što je alternativa? Upravo je alternativa, znači izići iz ovog ekonomskog modela, znači ne biti rob banaka, ne da budu banke iznad države, a to je koncept Europske unije, to je samo centralizacija moći u korist banaka i korporacija. I ako vidite ovaj proces koji se događa u Europi, Grčka, Italija, sada Slovenija, te tehnokratske vlade, koga oni postavljaju? Direktno bankare, čak je to vrlo konkretizirano. Goldman Sachs je čak glavna operativna banka na globalnoj razini, znači to su sve njihovi ljudi operativci. U Sjedinjenim državama to je još prije odrađeno, ministar financija iz Goldman Sachsa i cijela ona garnitura financijska. Dakle, kada se to ide malo istraživati, ne treba puno, može se vrlo brzo povezati o čem se tu radi i da je nama van svake pameti ulaziti u Europsku uniju, nego jedno očuvati suverenost, ali ne znači normalno da očuvanje suverenosti da to odmah mi profitiramo, kako bi rekli. Ne, nego treba promijeniti ovaj sustav, jer smo mi i sada u ovom sustavu, samo što imamo kunu. Mi trebamo tu kunu iskoristiti da ona bude u funkciji čovjeka, da bude u funkciji naroda. A kažem, na globalnoj razini to mora po tom novom ekonomskom konceptu, ne da su ljudi i narodi robovi novca i kapitala, nego obratno. Novac je kao svaka druga tehnologija na službi čovjeku mora biti. I tako mora biti poredak stvari. I ovim političkim odnosima vidite svi ovi europski državnici, čak i ovaj Mađar Orban, koji po mojem mišljenju više folirant nego što je autentičan, i to se potvrdilo sada u Briselu. Znači on doma na domaćem području glumi velikog Mađara, a kada ode u Brisel onda pokunjeno se poklonio ovim bankarskim strukturama, jer je upravo njima dirnuo u taj osmijeh. Kako ocjenjujete naše političare? Tvrde da nećemo izaći iz krize ukoliko ne uđemo u Europsku uniju. To su ovi isti koji su nas doveli u krizu. Znači vi očekujete ovi koji su nas doveli u krizu da nas mogu odavde iz te krize izvući. Oni govore svoju istu priču. Oni samo ponavljaju ono što čuju izvana. Znači oni su potpuno nekreativni, nemaju niti slobode individualne, znači sloboda misli i sloboda čovjeka onda stvara i kreativnu energiju i svaki daljnji razvoj, a na nacionalnoj razini, znači na kolektivnoj razini, sloboda to je državni suverenitet i nema bogatstva, nema prosperiteta, nema blagostanja bez slobode. Zato moramo sačuvati Hrvatsku državu, neovisnost ovu koju imamo, makar bila formalna, to nam je zadnji alat da možemo promijeniti ovu situaciju. Kada svoj suverenitet izvlastimo i predamo Briselu, kao što je to ova Mađarska napravila, to je najbolji primjer prije nekoliko dana. Ona mora sad svoje odluke, ona ide na centralnu banku, Orban je išao na centralnu banku, ali onda mora doći u Brisel i poslušati briselske naloge i te zakone, jer su oni nadređeni mađarskim zakonima. I gotovo. I na taj način su banke osigurale dominaciju nad ovim državama koje su ušle u Europsku uniju. To mi ne smijemo se dovesti u tu situaciju i zato svaki ekonomski razvoj, svaki prosperitet, svaka budućnost Hrvatske samo je povezana sa suverenom Hrvatskom državom. Svaki gubitak suvereniteta, a Europska unija je upravo to, znači i daljnje osiromašenje i sve ove ekonomske nevode.